Amukorogo enganzi ihanga Robin Nabanje yashabanya Kabale ngo bane benda entunguka barindeje amataka gaabo okujali Nabanja government ekine bingi omuntebe kansa namnonga cyako mutongora district ya Kabale. Mukulinde stop land demarcation, land fragmentation. Muleke kugabagabaniza itaka. Mwanyetegereza. Okay, let me kibazo mu Uganda. President wa Yoweri Kaguta Museveni yatusaba nti okusikiza abana ettaka ne musalamu kyabulabe. Mense b'amataka Judith Nabakoba amukorogo yagira ngo government eriyo ne kwachenchi kubasika okurebango buri munya Uganda yagira obushoborozi ahita kari. At ensuring customary land owners register their land and get legal documentation as proof of ownership. Right Honorable Prime Minister, Kigezi region has embraced this government program of land registration in Kabale. The sub-counties of Kamuganguzi, Rubaya, Buhara, and Chitumba have documented their customary land. Mwine irwaro lya Hereseta tu, lya Kijurera. Mulimanyire? Eriri Mukora parish, ukwenda kulikora tulikarura Hereseta 3 status. Abalize a program ya president yabalize we yokora urugudo rwa chorus. Urugudo runo rukuruga achwekano bamwe abaganyirwa omunkoreji nabanje kutereza ebitekateko byabo. Umwe nadandi no muntu arubaju gwanje antemera maza naza kutama kasete kurunda chairman ngo tutere henshi emiguru. Ompo uri kwena ngo kweguze sente mu banka oyine kibira cyawe bakubuza ngo ne kiri kwereka ngo ne cyawe urugira mwawe aho kuba nikiba kitari cyawe itakani cyandi kunigita literacy yayo gasha kwa Job nuwamanya.